In to je naša hiša. Evo, zgleda, da je tudi moj brat doma. In pol jaz tole takole not zapeljem. Na dvorišče. Tam je pa moja soba. Pa moram pa takole ponovati parkirati, evo. Juhu, doma smo. Uhu. Čakajte, to morate videti, te naše mačke, ki že tlele vidim, da hodite okol. Muc, muc. Muc, muc. Muc, 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 muc. Muc, 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 muc. Lej ga. Kje si, mačkon? No, zdaj pa rečete, če ni to en velik debel maček. Kje si ti? Kje si ti? Kje si ti? No, daj poglej sem. Vse naokoli nič. Tada! In sprehajalci. In naša bajta nekje tam daleč. In tole malo žverco peljemo na sprehod. Ajda! Ej, 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 ej! Problem je namreč v tem, da so šli glih malo prej ene 3 srne čez in da je tam cesta. In to je lovski pes. Ne? Vidite, kaj je cesta, kjer je meni že enega psa povozil en kreten. Nič se ne smejte, kje? In zdaj si ne upamo Ajde spustiti, zato ker če ne bo ona šprintala po sledi od srn. Zato bomo šli rajš malo v gozd. A gremo v gozd? A? Ajda, Ajda. Ajda, a gremo v gozd? Au, a gremo v gozd? Ja, gremo. Na sledi divjemu merjascu. Kratka oda soncu in naravi. O sonce, o gozd, o človek, o narava. Nisi.